Oratio Imperata para king kapayapan. O Diyos, igpaming at subanwa, ginuning kapayapan at katuliran. Mapakumbaba kaming lalapit arapan mo, kaniting panahon ni misusubing kagutgutan, king pisasabian politika nindayat malat, kaniting ke kaming dake ning yato. Karing may ngalabas a panahon, pepanatilyan mo ing kasalpantayanan mi keka anting metong abansa. Ing kasalpantayanan mi king ganaka at kayapan mo lub, yang may ngabos alang kasasagkulan ke kami. Karing mi kakarakal a kalamidad, ape pasari ning keto buwan, antimurin karing sagkul agewaming tao, kekaban ning istorya mi anting bansa. Iligtas mo kami, O Ginoo, iba't king makatakot adalumdum ning gyera. Pakiramdaman mo laring panigapo mi, ngening daralong kami keka. Pakaluluan mo kami, O Ginoo, angguan mo kami, iba't karing puwersa nindewakan, amitatake king karokan karing pamuntok ning yato. Uling maniwala kami. Ela tao ring kalaban tamo nune espiritu lang pamuntok. Ila ring atsuking kayupayan at ding talapanibala na ning karalumduman ang mag-ari king yatong iti. Ding espiritual akawal nindewakan king mabilog ayato. Ipanalangin mila rin pamuntok ming mi panibalan, gawang masakit a desisyon para kimbansami. Ipagkatiwala mila rin kapanayan mi keka, pati na impain tungulan mi, layon manigapo kim pamamatawad at pakalulumo. Karing penandit, apaulirin takot at suspetya mi. Midungisan impanlalawe mi at may gindalan ng eustong pamangampi at pamikasama karingaliwang katutubo at lahi. Taimtim kaming magparalampu keka, O Ginoo, kinggawan mo kaming kasangkapan ning kapayapan mo. Nung nuka rin impami kasama yatadmi impami kalugod. Nung nuka rin impami panasakit, impamamatawad. Nung nuka rin impamagduda, ing kasalpantayanan. Nung nuka rin ing kasiranlub, ing kapanayan. Nung nuka rin ing karalumduman, ing sala. Nung nuka rin ing kalungkutan, ing tula. Iti adwan mi, king kapamilya taning Ginoming Jesucristong anak mo, ang mabibye ang puan mag-ari kambe mo. King kami atunganin banal Espiritu, Diyos, manggamang king alanganga. Amen. Birhen de los Remedios. Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. San Francisco ning Assisi. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Fernando. Ipanalangin mo kami. Lukluk tamo po.
Mayap ayabak po karing sabla. Kaniting banal amisa, yabetalak yung panalangin tamo, ing kapasalamatan na ning balayaning mayap apastol, at ing kapasalamatan dadi, Sita Celis, Erwin Dizon, Grace Munoz, Garcia family, Ocampo family, Dan Concepcion, Romeo Galura, Miss Corazon Nicdao, Peter Pan Funeral Parlor and Chapel, Gloria Matic, Estrelita Di Macali, Dali Canda, Lourdes Escoto, Cherry Gamboa, Nelson Drugstore, Mamerto Encinia Dizon, Mr. and Mrs. Harry Escoto, Mrs. Estela Dunca, Rolando and Emily Narne, Arnold and Joscora Luge, Alfie and Antoinette Dunca, Nicomedes and Jocelyn Dunca, Herbert and Arcel Dunca, Eliezer and Jocelyn Dunca, Mrs. Virginia Luge, Mr. and Mrs. Antonio Borlat, Agnes Regala, Trinidad Mercado Regala, Homer and Vilma Valencia, Alexandria Teres Rivera, Alexander Rivera, Marilu Cortez, Rose Cortez, Raymond Montemayor, Orlando Cortez, Eduardo and Frida Gomez, Hernandez family, Mrs. Consolacion Batak, Enrico Morales, Canberra Rencarelang pamilya. Makanyan mo naman ang special intention dari Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak, Alicia Samia, Romelyn and Rachel Gomez, Canberra Rencarelang pamilya. Para king safe travel dari Efrain Malig and Angel Rose Pineda. King birthday dari Edna Galura, Ryle Abil Dizon at Arian Mercado king kayang second year birthday. King quick recovery ng Matilde Kamaneg. Complete healing dari Dan Concepcion, Yoli Concepcion, and Rose Ann Santos. Para kingalang hanggang kapainawan, di sablang kaladwa, king purgatorio, lalong-lalo na di Consolacion Yuson, Potenciano Canibel, at Eleuterio Hernandez king Karelan death anniversary. Makanyan mo naman ang kaladwarari among Bong Gopez, among Mar Miranda, among Pax Lansang, among Aris de la Cruz, Victoriana, Miguel, Reynan, Edgar, Daniel, Leonardo, Josie, Rodolfo, Victoria, Segundo, Isabel, Manuel Sr., Milagros, Ruben, Arturo Sr., Marisa, Asuncion, Dionisia, Isabelita, Gregorio Jr., Leonor, Noli Sr., Edwin, Gregorio, Victoria, Romeo, Ernesto, Julia, Cherry, Aguinaldo, Jose, Lucia, Nicolasa, Teresita, Francisco, Dalisay, Tatang Mau, Armando, David, Julia, Adelaida, Emiliano, Angela, Francisco, Ricardo, Joseph, Fatima, Delfina, Hilarion, Imelda, Karen, Criselda, Alchun, Roberto Sr., Roberto Jr., Ambrosia, Maria Lourdes, Antonio, Consuelo, Ruben, Bernardo, Marvin, Filimon, Pablo, Emilia, Cesar, Arturo, Raimundo, Lourdes, Romeo, Teresita, Raimundo, Proceso, Ernesto, Trihidia, Nelson, Domingo, Francisca, Juanita, Segundina at Javier. Mitipon ang tingmeto nga pamilya, makiabe at amo po, kindalit, apamukulad.
King lagyo ng impampo ng anak, kampo ng Espiritu Santo, Amen. ing Ginoo manatili ake kayo, At keka antimurin. kapatad, abayabet ang magmasusi kaniting banal na Eukaristiya, kaniting 30 metong ng Domingo ning karaniwan a panahon. Kaniting misa sampulungan o ning Ginoo, ding kautusan, ing lugod king Dios, at ing lugod king kaparan tao. Tinamawaring sabyan, ituring ing Dios, anting metong kekatamo, anting kapatad. Dapat ituring ya ing kekatamong kapatad, antimo ing apong Ginoo. Kaniting misa, kilalanan tamo, king ing kekatamong pangayaws, anting tunay ng talatok king Kristo, yapin ing lugod, king Dios at king tao. Batangan pong maging karapat dapat si siyang talapa at panyawad talang kapatawaran ding sablatang kasalanan. Itangan po, magkumpisal ko, Kin Diyos ang may payang tutu at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano, dapat at mayaliwang kakulangan. Ulinita ipanigapo ko, kasanta Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang anghel ampong santos, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko kin Diyos aginutamo. ing Diyos sa mayupayang tuto pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king Bie Alananga. Amen. Itangan po, Ginoo pakalulwan mo kami, era kaliguran, antimoing karampatan, Kristo pakalulwan mo kami, emilalingapan, kapatad ming mangailangan, Ginoo pakalulwan mo kami, emilagi namin matampaying kekang lelangan. Ligaya king Dios, ligaya king Dios, ligaya king Dios, king matas sa banwa. Ligaya king Dios, ligaya king Dios, ligaya king Dios, king matas abanwa, kapayapan, karing taong kayang kaluguran, pupurian, da kaparangalan, da kapaligayan, dakat sa samban, da kapupurian, da kaparangalan, da kapaligayan, dakat sa samban, da kakapayapan, karing taong kayang kaluguran, pupurian, da kaparangalan, da kapaligayan, dakat sa samban, da kapupurian, da kaparangalan, da kapaligayan, dakat sa samban, da kaligaya king Dios, ligaya king Dios, ligaya king Dios, king matas sa banwa.
Manalangin tamo. Oy paming at subanwa, Diyos ning sikanan at ginuning pakalulu, amamantabe ke kami bat king kekang kaganapan, pamahalan mo'y ngaldoldoming pamagmalasakit, mananunas sanang ing mamalis ng pagbilyan ning makataong puso, at ing likas ming kainan, nakadarayu ke kami o sibol ning sablang mayap. Ing kasalpantayanan babyene ke kami ing pangako ning kapayapan, at ipabalo na ing kayadwananan ning lugod. Ilako mo ke kami ing kaymuta na papampan king panimanman ning kasalpantayanan. Ipagkalubyusan iti king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Deuteronomio. I Moises nga naking balayan. Tumakot kayo king ginung kaya kayong Diyos. Tuparan nyo la ring kayang kautusan karing sablangal doning beyo. At ding kayang palatuntunan at kautusan ay turo ko kaya kayo king aldo iti. Antimurin dinganak yu at ding maging anak daring anak yu, ban kumaba ko biye. Inya makiramdam kayo, o memalen ng Israel at maminto. Kanita, mipakayap kayo at mipala, kaniting labwad amamagos king gatas, at pulot panilan, antimoing pengako ning ginong Diyos, karing makatuwayo. Makiramdam kayo, o memalen ning Israel, ing ginung kaya katang Diyos, yung bukod gino, at luguran niya, ing ginung kaya kayong Diyos, king mabilog yung puso, king mabilog yung kaladwa, at king mabilog yung sikanan. Eyula kakalingwan deting kautusana, asasabian kong eni kaya kayo. Ingamano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Dalit apakibat. Kaluguran da ka o Ginoo, ika ing kakong sikanan. Kaluguran da ka, O Ginoo, ika ing kakong sikanan. Kaluguran da ka o Ginoo, ika ing kakong sikanan. Kako ing Ginoo antiyang batong maragul aye maugon, antiyang kutang matibe, ababye kaligtasan. Kaluguran da ka, O Ginoo, ika ing kakong sikanan. Ingka kong Diyos, batuyawaring pagsantungan, amaglualo kako, at antiyang kalasag ko. Puriyan niya ing Ginoo, nga kong kukulisak, at miligtas ko, karing sabla kong kasalang. Kaluguran da ka, O Ginoo, ika ing kakong sikanan. Ingka kong Ginoo, mabiyeya, mipuriya ingka kong batong santungan. Ing Diyos, at alapagligtas ko, yang puriyan. Mga ragul at agumpe, ing pigkalub na king kayang ari. Papakitanane king manatiling lugod, ing kayang pinili. Kaluguran da ka, O Ginoo, ika ing kakong sikanan. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreo. Kapatad, ding saserdote lalam ning matuang kasunduan, dakalang misasalisi, uling may nga matelo at era asundu ing karelang tungkulan. Dapot Jesus mabiyaya kapilanman, at eya miyalilan king keyang panga saserdote. Uli nito agyunong ikabus,
ngeni at kapilanman, ding sablang lalapit king Diyos, king kapamilatana. Uling mabiyaya kapilanman, ban mamilatan king arapaning Diyos para karela. Jesus, uli nito, kailangan niyang maging matas tamong saserdote, ang makaibiyay king kikatang kailangan. Banalyo, alayang kasalanan nanuman. Makakalilwaya karing taong makasalanan, at mitataluktok yang matas paking banwa. Ere kalupo ring aliwang matas a saserdote, nakailangan ing bidawon yang sakripisyo king balang aldo, muna para king kayang sariling kasalanan, at kaibat para karing kasalanan ding tao. Midawon yang metong mong sakripisyo, misan mo, at para karing sabla, kanitang idawon ne ing kayang sarili. Ing batas ng Moises, tutulduyang taong may na, ban maging matas lang saserdote. Dapot ing matas sa saserdoteng pengako ning Diyos, kambening metong asumpa, adinatang makatauliging batas, yakabud ing anak, asakdal ganap manggaman king alananga. Ing amanu ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Parangalan tayo po ing mayap a balita. Ing lulugod ka na ko, pamintuano ring amano ko, luguraning igpaku, at igpaku at ako, manuknangan ke keya. Ing Ginoo manatili ke kayo. At keka antimurin. Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Marcos. Ligaya keka, o Ginoo. Ing metong karing eskriba, linapit ya kang Jesus at kitnane. Isanoing peka maragul diling kautusan. Mekibat yay Jesus. Itiyeng peka maragul diling kautusan. Makiramdam ka, Israel. Ing ginungke kang Diyos yamong bukod ginu. Luguran me, ing ginungke kang Diyos king mabilog mong puso, king mabilog mong kaladwa, king mabilog mong kaisipan at king mabilog mong sikanan. Ining kadwa, luguran may kalupa mong tao, antimo ing kekang sarili. Alangaliwang kautusan nagbigit pa, kareti. Nga naning eskriba,
tinod ka, maestro. Totoo yung sinabi mo. Metong yamo yung Diyos sa tala ng aliwa pa subali keya. Ating lulugod keya king mabilog ng puso, mabilog ng pamisip at mabilog ng sikanan, ating lulugod king kalupa ng tawan timoing lugod na king keyang sarili, may gityaw laga kesa aking sablang ayin, adurulukan at aliwa pang miyayampang. Apansinga ng Jesus, kingiting lalaki, biyasayang makibat. Inya sinabi na keya, kamarayu, king pagaryada ning Diyos. At kay bat nanita, ala nang may ngangas pang mangutang pakang Jesus. Pakamalan kong kapatad, ing mayap ng balita ning kekatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Mayapayabak po kekongan. Atin po kanong metong abayong lukluk ahari. Anak ya pa, mga 20s ne po. Anya pining mumuna ng kautusan, karening mga biyasa, king kayang kayarian, tinipo nala, pagdulapan nyo ngan, naanungan, ing kabyasnan, keti, king yato. Anyapin, sinula la. Abiyabe la, tinipon da, at mi papagdake la, king karelang kabyasnan. After 40 years, may kayari la, at mag-report la. O ini na po, makamalayari nga na, 10 minalapu, arenire libro, migit lang 1,000 libro. Kaya hakit na paningari, o Diyos ko nga, na makanaan ko nga yari rin nga na, karakalda naman mo, 1,000 na, wala mo library naman nga na. Ay, mitipon ko ang pasibayo nga na, and reduce them. Summarize yo pa rin nga na. O, mitipon lang pasibayo. By that time, 20, kay bat 40, pilaning banway ngari. 16 eh. So tutuki datang na naman, after 10 years, pila na yung banway ngari? 70. Nya nga na po nining mga biyasa, oreni po, reduce mi na po nga na, in 200. Dinala na lam, ay dinala no nanden? Dinala na lamo nga na. Na naman dinalan nga na. Diyos ko, na 70 na ako ngayon nga na. Magkasakit na ako kung babasa. Basang ko pa rin dinala na riyan, nga na. Reduce yo pa, nga na. O sige po, nga na. Kay ba di 5 banwa, dintang lang. O ini po, metong niyang libro. O nang pila na yung banway ngari. 75 nergo. Papamasan niyo ko pa, nga na. 75 na ako, nga na. Kay ba't after 5 years, metong niyang malating pamphlet. At nga kayawin niya nga na, 50 pages niya mo. O nangingari, pila na yung banwa. Makakera nergo, malapit na yung mamanyas. Malapit na nergo mabungo. Na ano nga na, 50 ya pa yan. O tayo niya sabyan nga na. May busi yata itang metong abiyasa. May kiba iya nga na. O inimupo yan nga na. Kumabiyayang tao. Tumulaya, lungkot ya, at dumibatayang kasakitan, kay ba mateya, nga na. Pero yung peka importante, linugod ya. Yapi nangan po ita. Uy, tamu pala na peka, saki, pa nga na. Kaluguran kong kapatad, nang kahi, po tamo snano karakal, nang kaya mo na balo na yung maulaga. Mo na balo peka masalese, yung peka maulagan dili, naning peka dinan mong pansin, ne po. Anyapin, maintindihan tayo na manining eskriba kening ebanghelyo nung bakit dinapit ya king Gino. King kera kaldakal daring kautusan karing Hudyo. Na naman balot, malilitune, malilimamane, karing ganang kautusan na babyera kaya. Yapin na nung sinabi na, nano talaga yung peka maulaga, Gino. At nang pekibat ni nga pong Gino. Luguran ming Ginong kekang Diyos, king mabilog mong puso, kaladwa, kaisipan, at sikanan. Uy, ting peka maulaga. Ating kadwa, luguran ming kapara mong tao, antimo, ing kekang sarili. Nyapin me tulaya, wapin naman, adwala mo talagang peka, mahulaga.
Kaluguran kong kapatid, we are about to end another liturgical year. 31st Sunday tanang ini. Ini pong bulan na ini ng Nobyembre, mayari ni ing liturgical year. Karakalta na po pisabi, karakalta na po pegaralan, karakalta na inaral, kening pabanwa nga ite. Pero nano talaga yung peka maulaga? What is the summary statement ne po? May ngaring yung ginu, bibyening summary statement ngayon ng kayang katusan. Nano ito? Lugod king Diyos, lugod king kaparang tao. At makanano mong gampanan nita, nga na po nitang may itong sulat, potang ituring may kanuing Diyos, anting tao. At ituring may tao, antiing Diyos. Nanin mo rin nasabihan nita. Potang alimbawa, ituring may ing Diyos, anting tao. Uling ewari, sinabi na lela nga nakatamo, king kayang hugis, king kayang wangis. Anyapin, nung makanano may paksabyan, ing kaluguran mo, makanyan miya naman paksabyan, ni nga pong Gino. Nung makanano yung turing mo kang imamo, kang tatang mo, makanyan niya naman yung turing mo dapat kay nga pong Gino. Nung makanano yung pakamal mo, kareng anak mo, at kareng taong kaluguran mo, makanyan mo naman kay nga pong Gino. Wari po maralas kaya sasabihan kaya kayo, our God is not an alien God. Eya aliwa kay katamo, eya marayu kay katamo, eya balamo mo nga pong Gino at nedagul, itamo makaninitamo mo kalati. Well, that is true, depo. Pero, ing buri ng relasyon ni nga pong Gino kay katamo, tayo tuturing aliwa, na malapit tamong malapit kaya, nepo. Uy, teng mo muna. Ngayon ituring mo naman ng kapara mong tao, anti mo, nga pong Gino. Makanano may waring tuturing nga pong Gino. Uy, tana, tidturan da na ako. Potang seryoso na yung pisabyan, matudtod na lang talaga eh. Makanano may tuturing nga pong Gino. Kaluguran niya. Libalang malugod kaya. Kaluguran taya. O kaluguran taya. Di talugod ta kaya, pasyag tamo, karing kaparatan tao. Gagalang taya. Siyempre, itang pamaggalang tamo kaya with all our reverence, nepo, makanyan mo naman sana yung kagalangan ay biyemo king kapara mong tao. Matintang masabal kaya. Uwa, anya itang masabal tamo kaya, yan namang masabal tamo king kaparang tao. Nung makanano yung maragula panlalawe take nga pong Gino, sana makanyan mo naman karaguling panlalawe mo king kapara mong tao. Nung makananong maraguling panlalawe mo king sarili mo, uling lugod mo karela, manalumpakan niya, ketang lugod mo king sarili mo. Anyapin, ing lugod king Diyos, ituring me anting metong kay katamo, eya aliwa kay katamo. At ing lugod king kaparang tao, ituring tala ring kaparatan tao anti ingapong Gino. Nung makanano tayang rerespetuan, gagalang at luluguran. Hoy, teng turunan ni ngapong Gino kay katamo, o rene-reng kautusan. Anyapin, nung balikan tayong ebanghelyo, pilanlangan deng utos na ni ngapong Gino. Pilan la po. Kening ebanghelyo, pilan na lamo reng utos na. Ha? Adwa. Ali. Ko makiramdam eh. Pilan la? Atlo. Wais tu kayo, adwala retang minuna. Lugod king ngapong Gino, lugod king kaparang tao. Pero pakiramdaman niya yung masalesen eh. Iti yung peka maragul diling kautusan, makiramdam ka, Israel. Luguran ming ginong kekang Diyos, luguran ming kekang kaparang tao, pilan la? Elatlo, tang mumuna ng utos, makiramdam ka, nepo, makiramdam ka. Hulinging taong lulugod, yapining taong makiramdam. Hewari po, bagit ko na yata kaya kayo ini, in English, to listen, to feel, adwaya. Ken Tagalog, makinig, makiramdam, adwaya pa mo rin. Pero ken Kapampangan, makiramdam, may gamit na yung balugbog, may gamit ya pa yung puso. It's one and the same. Ing makiramdam keng balugbog at makiramdam keng puso. Anyapin, nung tunay kang lulugod, yapin itang biyasa kang makiramdam karela. Hewari po ini, dempengari linyari ni eh.
Pota si sermonan nyo rin anak yo, mag-aaral kang masalese. Tuknangan mo pa mo yung barkada. Ka pa makaing lilibot ng lilibot. Ileleme pa yung cellphone na yan nga mo. Wanang kaibat, din tang yung grade na. Aro Diyos ko, pasang-awa niya naman. Yan ang sabihan mo kaya, nak, mo ko yata kaluguran mo ko pakiramdaman. Ale? Mo ko pakiramdaman. Nya palagi ako, mo ko kaluguran nga mo. Kutang yung asawa mo, wari makanyan mo naman. Sinabi ko na kaya kang nakaminom. Nakasusugal. Nakamumuntang mapaibenging, nga na. Baralas, sininaisabihan ko keka. Mo ko kaluguran, mo ko pakiramdaman. Nga na, po. So ngayon may pakiramdaman, may kaluguran. Huling mo panamdaman, itang panamdamana. Nano yung panamdamana, ni nga pong Ginoo, itang pakiramdaman tamo. Ing utos na, ing aral na. Nano yung sabyan da, ding kapatid tamo. Bababanggit man keng salita o paparamdam damo keka, nano yung pakiramdam mo, nanong daramdaman mo, iniing kekang pakiramdaman. Kaluguran kong kapatado, ining panagkat na, ni nga pong Ginoo keka tamo. Nino yung malugod ke kayo. Itapot ang lepitan ming kaluguran mo, kay bat, likluka na ka, tiningid na yung pakiramdam na keka, o iting tunay malugod keka. Pero nung halimbawa, pintalan mo yung kaluguran mo, mare, keng ka pa ha. At ikumulilingo ng keni kusina, kaya niluluto ko, nanwari ito, nga na. O na, may padalang ka, nga na. Magsalita ka pa. Burin sabyan, alaya mang oras. Alaya man dugong pakialam, keka. Nakaman makasadyang makiramdam, keka. Naka magsalita. O yan, ningamon ni nga pong Ginoo, keka tamo. Nang kaya ta na kailangan lumahot pa. Ken nang mismong baleta mo. Pakiramdaman tayo pa yung balang metong. Naputang makayarap ko ken pamangan at yung lelay cellphone. Ba, ikit mo na itang reels ng makanyan. Ikit mo itang TikTok ng makanyan. Wala na yung pisabihan tangin Nang kahit suko kay sala. Using Manalbe TV ngayon Pero kanya-kanya ko ngarapan, cellphone. Abi-abi kayo, pero ako man may papagsalita. Kanya-kanya kayo. Imagine nyo na mo po at subukan nyo. Misan, gangadwa mong oras, betong oras, patdan niya yung wifi. Labisa, mo na. Labisa. Patdan niya yung wifi, metong oras, may rungot-rungot kayo mo, at may papagkwento kayo mo. Kasi po yung nabalo ng malilyari king metong at metong because we failed to listen anymore. At po yan nakamakiramdam, kaya taong kaluguran mo, mo notutong kaluguran. Mo nabalo nung nanong malilyari at kaganapan karela, nano ng pigagap da, nano ng pangabalanan da, nano la rin pangarap da, nano pamburidang malyari, nano la rin karelang didinan maragula pansin, ngayon kasalukuyan. O yan, ingke katamo pong pamipasyag ngene. Ing Ginoo sinabi na kay katamo makiramdam ka. Uling king pamakiramdam ka rin mo apasyag ing lugod mo king apong Ginoo, potang mabibye ka agpang king turu at aral na. Makiramdam ka, karing kapara mong tao, nano yung sasabihan da, nano yung pamangailangan da, nano la rin karelang pangabalanan, at deni dinan mo lang pansin. Kanita ka mo tune, lulugod king Diyos at king kaparan tao, potang balo mo at makasadya ka, makiramdam karela. Amen. Pasyag tayo po'y kekatang kasalpantayanan, sasalpantaya ko. Kin Diyos, igpang mayupayang tutu, lina lang kim banwat yato, at kang Jesucristo ng anak ng bugtong aginutam mo. Pengagliking upaya ng banal Espiritu, mi bayit kang Santa Mariang Birhen, linasa, lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye. Pepaytas siya banwa, makalukluk wananin Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik ya naman keti, banmukum karing mabye ang ponme nga mate. Sasalpan tayo ko king banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ti Santos, king pangapatawad daring kasalanan,
Kimpanga sublirang ding mete, at kimbie alanganga. Amen. Aduan tamo king Ginong Dios para kay katamo at para king balang metong ing sikanan lugod. Nga tangan pong manalangin, Gino, pagkaluban mo king metong nga pusong ating agyong lugod. Gino, pagkaluban mo kayong meto nga pusong ating agyong lugod. Gino, dinan mo keng sikanan lugod karing kaparaming tao. Anti mo king sarili mi, ban maging mabiyeka busal mi, inya ang aming manalangin. Gino, pagkaluban mo kayong meto nga pusong ating agyong lugod. Dinan mo keng sikanan pabustan ding paraming taong magsalita at antimurin ikami. Ban maging mabiyeka busal mi, inya ang aming manalangin. Gino, pagkaluban mo kayong meto nga pusong ating agyong lugod. Dinan mo keng sikanan magobra, para king ikatimawaring kaparaming tao, at antimurin para kaya kami, ban maging mabiyeka busal mi, inya ang aming manalangin. Gino, pagkaluban mo kayong meto nga pusong ating agyong lugod. Dinan mo keng sikanan mo niye pamangan, karing paraming taong danupan at manalig kaya kami, ban maging mabiyeka busal mi, inya ang aming manalangin. Gino, pagkaluban mo kayong meto nga pusong ating agyong lugod. Dinan mo keng sikanan miyatad pami kasundo, karing kaparaming tao, at antimurin karing kekeng sarili, ban maging mabiyeka busal mi, inya ang aming manalangin. Gino, pagkaluban mo kayong meto nga pusong ating agyong lugod. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan ding balang metong kekatamo. Yulino sana king kayarian ng maligaya, ring kapatad tang mayangon na biye, ipanalangin ta king Gino. Gino, pagkaluban mo kayong meto nga pusong ating agyong lugod. Ngini, aduan tamo po yung sarili tang kapagnasan. O Diyos, si kami ingke kang balayan, mirarake king metong akasalpantayanan at metong akapanenayan. Daptan mong mirake-rake kami naman king metong alugod. Ang nunuwi ka ingib paring sabla, ngeni at manggaman king alananga. Amen.
Manalangin kayo kapatat, bandeting kekatamong daon, matanggapla arapaning Diyos, sibpang mayupayang tutu. Tanggapan sa ning Ginoo itindawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kekatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O Diyos, ding pakalulu, adawon miya saning metong adilise sakripisyo para king kapatawaran daring kaya kaming kasalanan. Itingan po adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili kaya kayo, At kekan yat timurin, nayo rem pusuyo. makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Dios kingalananggat lubos mayupaya. Agyang pigtak sila na kaning meto ketawan sindumuing kekang pamaglugod. Ikay minye kaganapan king kekaming kakulangan. Ika naman ing mitubod king magligtas karing sabla. Ing sinugo mong anak ene aliwa kami bistaman e mekilupa king pamikasalami. Biryan mo iti, banakit me king kekaming pangatawing anak mong katulan. At tanggapan mo kaming mitmong lugod kaluparing makapasubali mong lugod keya migit king sabla. King keyang katapatan binalik ng pasibayo yung tula ning kekang pamaglingap. Ake kaming binating inyang pepaing gulutan daka. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa daralit ming kekang ligaya. Layon makyabe king alang tuknang dang pamamye kapurian keka nyangamingan manalangin. Banal, banal, banal yang Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mitmuyeng banwa, mitmuyeng yatu. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Nuan, nuan, yaing daratang, king lagyuning Ginoo. Nuan, nuan, yaing daratang, king lagyuning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Tunay kapin banalo ginusibol na kaning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin, kingambun ning espiritu mo, ban para ke kami, malyari lang katawan, at daya ning ginuming Yesu Kristo. Inyang mi pagtaksilan niya't manyaman king lubnang tinggap, ing pamaylasa, kinwaning tinape, at kabang pasalamata na kapirason at binyene karing kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iting ka na kung katawan, amidaon, para ke kayo. Makanyan mo naman kay batdang minapon kinwaning kalis at kabang pasalamata na kang pasibayo binyene karingke yang alagad nga na, kunanye
at minum kayo kaniti ikayungan. Huligiting kalis ning kanakong daya, ning bayo talananggang tipan na mibubu para ke kayot para karing dakal, para king kapatawaran ding kasalanan. Daptan nyo iti anting kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Amen. Kamatayan mo, O Ginoo, kay kami ang gaganakan, pangasublimong mebye, kay kami ang pagmasusyan, maligayang pamagbalik mo, kay kami ang kanenayan. Amen. 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 Iniangyaning gaganakan ming kamatayan at pangasubli ng miye daraon miyakeka o gidu, ing tinape ning biyeting kalis ning kaligtasan. Layon dakang pasalamatan uling tinuring mo kaming karapat dapat talakadarapan mo at sumuyo keka. At mapakumbabaming pagamwa mo kingi kaming ang makirake king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ginuing Santa Iglesia mong makalaganap king mabilugayato baniganap me king lugod. Muna kambening ke kaming Papay Francisco, Florentino ing ke king Orsobispo, Pasiano ing Obispo Emerito, ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming metudtud na kambening kapanaya ning pangasubling me, at ding sablang me ang unabye, ame nalig king kekang pakalulu. Ngeni po, kigmit mong katahimikan, kaya katamulang ganakan at ipanalangin ding maldang kaladwa, ding kaladwang darawang tamo king alaalay, at ding kaladwang pakamalan tamo. O malugod at mapamakalulong ipa, adwan mi pusa na ing tanggapan mula king maslag mong arapan. Pagamwa mo mi pakaluluan mo kamingan, ban maging karapat dapat kaming maging karake king biela nangga. Kambening nuana Virgen Maria ing duning Dios, kambenang San Jose ing mal ng esposo, ring nuana apostoles at ding sablang santos, ame matula keka king kekabaning panahon. Layon puryan dakat paligayan, king kapamilatanang Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambenat kaya o Diyos, simpang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, kaya kaing sablang dangalan at ligaya, manggaman king alananga. Anting meto nga familia mausta mo po king malugod at mapamakalulong ipa karing panalangin tiro na ning Ginoong Jesus.
Itangan po. Ipami at banwa misamban yaing lagyo mo datang ke kami ing kayarian mo mi pamintuaring loob mo keti sulit anti banwa ing kakanan mi king Aldo ibiemu ke kami at ipatawad mo ke kami ding salami ke ka anti mo ing pamamatawad ni karing mi kasala ke kami ate muke ipay saul king tukso nune ikabusking marok. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Banking saop ning kekang pakalulu, parati kaming manatiling ligtas king kasalanan at mi pamingwa king sablang kaligaligan. Kabang paninayan miyang wana paninasan at panyatang ng Yesu Kristong kekaming talapangabos. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggamang king alangang. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kekang apostoles at ngeni sasabihan mo kekami, ing kapayapan lalakwan ko kayo, ing kapayapan ko babyeku kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kekang iglesia, adagpangking kekang kaburian, mayapan mo yung may kakapayapan at pamisan metong ya. Ikang mabibiyet magari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning ginumanatili sa kapilanman kaya kayo. At keka antimo. Pakit tapo yung may kakametong tamo king kapayapan, kapayapan po kekongan.
Nyoing kordero ning Dios, nyoing milalako king kasalanan ning yaton, wan laring mayaws king dulang ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap ka, dapat ikasmay nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, ingata nakatas sa tisadsad ang gaking biyela nangga. Amen.
Kaya kayo pong kapatad ming at yuking karelang pibale-bale na eme katanggap kin banal a komunyon, abayan nyo ko pong manalangin kin dapat ng espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayan ng kuking at yuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat Paulina ningenim penandit era ka atanggap kin sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka bala mo mawari at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen. Talakad tapo. Manalangin tamo. Ginoo pagkaluban mo keng bayong kapanayan, kaniting Eukaristiya, manatili sanang magligtas mong obra busalmi, kapamilataning upaya ning kekang lugod, at yatad nakakami ing tulang pengako mo. Itingan po adwan mi, king pamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluko po sagli. Paksabi pong maya palapang mama ko. Ini po kasing kikatamong second collection for this month. First Sunday po ngeni. Normally, ini po magagbiyeya karen pong vocations, keng sareng seminarista. But this time, we will give way in pong vocation funds. Mamyeya pong dalan, uling ining second collection na ini para karenya pong taga Bicol. Eko pa po mangolekta. Eko pa po mangolekta. Uling po, takalupa naning sadyang Ibiera. Uling pong special second collection niya po ini, baluta mo po yung milyari, King Bicol. Ita pong may salantala karening bagyong mga sikan amay nga labasan. Pag nakamo po, anyang panahunan ng pinatubo, peka maragul pong sinaup, kaya katame itong karempeka maragul, yapin po yung Archdiocese na ning Bicol. Yapin po ngening ila naman ruguing mga kalunos at bakabilyan, sana itamo naman ng mablas ketang kaya panda. Yapin po yung paksabi kong mayap, sana masiglaing second collection. Alang kling, 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 ne? Alibibiro ko mo po. Pero sana, para pamikatago niya ini opportunity para makasaup, karetang ikitang makalunos, keng news, keng TV. Yapin po, o yan, pwede tanang mag-umpisa keng kekatang second collection. Dakal pong dakala salamat. Geni pa mo pa salamat na akong maragul kaya kayo. At mo pong makuyada announcement. Iyabe tala po ka rin kaya katamong panalangin, din kaya katamong kaparian, kaya ti Pampanga. Ang mag-annual retreat magumpisa po bukas November 4 hanggang November 8 ang maganap king Tagaytay. At uli na po niti, alata mo pong misa itang Miyerkules at Biyernes. Agkatanda kayo naman pong makyabe king pamagrosaryo balang alas 5:30 ninggat panapon, apanin mo nandarin PPC, PFC, Lomcas at Barangay Pastoral Councils at Chapel Pastoral Councils. Dakal po salamat. Explain ka mo pong bagyay. Tapong rosaryo nga ita para kay kamiyay kaming pariyo kay King Archdiocese. Uli nga naman po makalingad kay kayo na
during our retreat, hopefully, we will receive our new pastoral assignments. Deta pong bayuming destino. Natin pong reshuffle next year niya, medyo shaking bagya niya. Pangadi tayo po yung mabilog arkidiocese, pangadiyo kaming pari, lumipat na naman kareng miyayaliwang parokya. Sana maging masalese at sana smooth ngan, ingeganaganang transition. Buitang lipatan no ng adjustment from the parish priest to the parishioners, karengegana-gana, makananuya pong maganapin ni pakipangadiyo ke po during our retreat. Napin po sabi kong mayap, all parish leaders at sulangan po sana. Deng BPC, Chapel Pastoral Council, ganaganang heads and presidents of all organizations kaya ni Pisamban, plus deta pong makaya-sign next week. Pangaditala po deng kekatamong kaparian. At pasalamat ko naman pong maragul, kempong pamanggoso. Haro, pamu po may kapagsadya. O ine, deta pong kekatamong goso, ita pong third to the last niya pinine. Opo, at luna lamo po rin mitagan for last week. Then po rin ng milabasan na Domingo. Tapong mumuna, 46,650. Tapong tutuki, 31,090 pesos. At itang pinakatauli is 46,350. In total na po ning katamong goso, tandararandandan, ya pong sumabi, kaya po balo. Next week. Pero imbahalo ko po, ditak ng ditak, 400,000 yan. Po, dakal pong dakal, salamat kaya kayungan, kempong sao patantabi na ning kekatang parokya. At hala na siguro kanta, ito pang announcement. So ito po pakipangadiyo kami, at ulim pong alalo rempari mabilog arkidiocese, alapang mamamate. Ay, ali, bibiro ko po. So, ala pong mag-bless. Sige po. Talakad mo po ngayon, Ginoo manatili kaya kayo. At kekan timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutukan. Bering kaya kong familia, kilagyoning ipa, poring anak, ang poring Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw neo, metanaking kapayapan at lugod ng Kristo. Salamat kin Diyos. Mayapayabak po kaya kayo ngan.